Yo demi kana diga mishi kala madita ve kana pilaya kana piai Pipia nadam nisadam pi dayamase losenye Kaimye joma nimababu Benya saku myotau shudo Tudava wa nisa ni dukha nada malazwai Nga usa nga lebya du badaku mya mahojadi Dhamma tata badaga Vedanami kanandili mishikala matita ve Kana pilaya kana piai Pipya nadam nisadam Pidaya mase lonsenye Kaimye joma nimababu Benya saku myotau shudo Tudava wa nisa ne dukha nada malazwai Nga usa nga lebya du Badaku mya mahojadi Dhamma tata badaga Tenya dwimi kana dili Mishikala madita ve Kana pilaya kana piai Pipya nadam nisadam Pidaya mase lonsenye Kaimye joma nimababu Benya saku myotau shudo Tudava wa nisa ni dukha nada malazwai Nga usa nga lebya du Badaku mya mahojadi Dhamma tata badaga Tengarami kana dili Mishikala madita ve Kana pilaya kana piai Pipya nadam nisadam Pidaya mase lonsenye Kaimye joma nimababu Benya saku myotau shudo Tudava wa nisa ne dukha nada malazwai Nga usa nga lebya du Badaku mya mahojadi Dhamma tata badaga Venya chami kana dili Mishikala madita ve Kana pilaya kana piai Pipya nadam nisadam Pidaya mase lonsenye Kaimye joma nimababu Benya saku myotau shudo Tudava wa nisa ni dukha nada malazwai Nga usa nga lebya du Badaku mya mahojadi Dhamma tata badaga Yonandama thengkhara du Koga ibong philo dong le tabong sin kwe Tudane pye Phao lue taswa Dhammada ko Benya saku myotau shu yue Yakhu pile yin ma'u ke nga jotin kaung mu josa pyu lo Yakhu pile yin mana ke nga jotin kaung mu josa pyu lo Yakhu pile yin mathe ke nga jotin kaung mu josa pyu lo Yadu chain thao ikha yaung ma chou pyao khanda te pai nga hu Tadawa kabe shinde me ne mei tin phwe la ya che ya cha la yin
တဇက်ကမြမရှိကြဘူးဘုရားဇက်ကလိုက်နာပွားသည်တရားလက်မလွတ်ကြစေနှင့်ဧည့်သည်ငါသည်ပင်မူခေါ်သူမရှိရောက်လာမိစဉ်နှင်သူမရှိပြန်ဖို့ရှိ၏ငါနေသည့်အိမ်ငါဤအိမ်ဟုငါအိမ်မှာထားငါမယားနှင့်ငါလည်းသားနှင့်ငါသားသမီးငါပြည့်စုံဟုယူသည့်စိတ်ဆွဲအမှတ်လွဲခဲ့အမှန်မှမူငါလာသောခါလက်ပလာတိပြန်ရပါလေရင်လက်ချီပင်တိငါတွင်ကိုယ်ပိုင်မရှိပါတကားလာသူလာလဲလာစမ်းပါစေမစီလေနှင့်သွားသူသွားလဲသွားစမ်းပါစေမတားလေနှင့်တို့တွေမှာသဘာဝလည်းရင်အမိရင်ဝဲထွက်ဝင်ခိုးနာခရီးသွားသည်ဧည့်သည်တွေပါတကား